ngo ikintu cya mbere ni ukwisobanukirwa. Eske ukunda iki? Ushoboye iki? Ibyo udashoboye biharira abandi babigukorere. Ibyo ushoboye kandi ubikorana umurava. Uri kubibona? Ikindi, ese umubiri wawe wundi umeze gute? Ushobora kuba utarya intoryi. Ariko ukazirya kugira ngo wereke abantu nyine ngo kurya intoryi. Uriyangiza kubera iki? Niba utazirya ntazurya. Kuko umubiri wawe ntuzemera. Ikindi, hari ibintu tuvuga ngo n'ubusirimu ngo guhora nasinze, ngo n'ubusirimu ngo ngabanga abantu ngo barabona nyine ko ndi umuntu ngo umujama ugira gute neva. Umubiri wawe uri kuwangiza. Ikindi, nimba ubonye akanya ruhuka. Kuko umubiri ni uruganda. Umubiri wawe uha agaciro. Ntabwo umubiri wawe ari funga oya uha agaciro. Nimba ari n'inshuti menya inshuti zawe zigufitiye akamaro. Ntabwo abantu bose muzaba inshuti. No?